bothered by your signal. The number you have called is currently offline. Please hold. Koe e kumo e tuku ke muno muna pe alofau ia oe pete ke ongona nai a fe si itangini fai me a te ke tala mai hanga tonu ange o faanga pe ko au pe Kia mata vai ta fe asi eku ofa ia te koe hange halu